I dobar dan ljudi, ovo je nova epizoda materijal tutoriala, s vama je Daka Games. I ovo je specijalan video jer smo prešli 15 subscribe-ova. Iako to nije velika cifra, neki dobiju 15 subova za manje od 5 minuta, ali meni je to veliko pošto sam novi na YouTube-u. Htio sam da se zahvalim i nastavit ću dalje da snimam Minecraft po live tour. Još malo pa će biti Neighbors from Hell ili Neighbors, tako nešto, from Hell ili komšije iz pakla na naš jezik. Prevedeno komšije iz pakla. Biće i Counter Strike, a za neke kasniji su mi planovi da snimam FIFU, The Lord of Ring, Battle for Middle Earth, The Rise of Witch King, dvojku inače, i GTA 5, ako izađe za PC, a trebalo bi da će izaći. Ovo je jedan kratak update na YouTube-u i kratak video. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte, koment, like, share, koment ili dajte neki sub. I ne zaboravite da lajkujete Facebook stranicu koja će biti u opisu videa. Pozdrav, čao!